Hachwa usdang kit bok kit riang ai piwa ro ki pralok rawon ki wechim bentah ha gani ko kwe kamjo le ki pralok ki baye sim bentah ha galo ki rodon bok ba pin job ya ki price ki ba per mo pralok pek hangne tang tis kwe kabam ala penyai dai ba w so tun ba di ba s so tun kajaka ga dai hamaurang kneng pung jong iba lor sai khar sati wang price ki hit nang kamni ki job ya first price daw yo ki san lak tangka ki job an ya price ko aro le wa so wa san daw yo ki chilak tangka semen kat wa ki job an ya price ko an rule phau hajar tangka ko price ko nyau phau hajar tangka ko price ko prasan hajar tangka price ko khinde san hajar tangka ko price ko phau le daw yo ki san hajar tangka dan lor gini gis pau to ligi price daw em sa ar pau to ligi consolation price dai wa ki nong job daw yo ki mar ar hajar tangka semen sigi an gi kindon yang ke ta kam jo man hi ke man lak ko dor yang ke ta pras pa tangka sir yang ya gani ke daw man ha ka khat ru ta na wasan muslim ar hajar ar pound ru por khwai gale na lo khandai sitang hado sao pa je jan met na lor khwe daw em le sa galok ki dro de gani galok ki dro ya first price yung ka to chphaw lak tangka ko job ni ga price ko a raw yo gi le lak tangka ko job ya price ko le raw yo si lak tangka ko price ko so le si lak tangka kat wa ya price ko san le ko job daw yo gi si lak tangka idor yung ket lagi dro do le spa tangka go bi tangwal le ke pi ar tali idor to san spa tangka do bi hagani yasmi naga benta ki rawon ya ga parking da penbiang gi hagani yasmi tanai benta ijing tip yu bnya ye pi pon hagani gi let li gi number gi wa da e hani ida khala da the gi bon da yo bi bon ki he da kar gam te kit bok ki riang pi sa chi se ni man pi gi e daw e bok e nasip mo pralok